Ćao ljudi, danas igramo Minecraft. Kao što vidite u Minecraft smo u nekoj mapi. Sad vidimo kakva je ova mapa. Kakva ovo mapa može biti. Bravo ljudi, pogodili ste, ovo je Sky House mapa. Sad nemojte mi govoriti da sam ja kao čitao, već ja sam samo da keep inventory ako me ubiju, da mi ne odu stvar. Koliko sam zabavio ovo čovječe. Ok, da li imamo jedan prolaz? Ok, šta je ovo? I gore imamo jedan prolaz. Kako dobro urađena soba. Malo da se zezamo. Ok, ovo je furnace, idemo mi dole. Imamo ovdje jedan crafting table. I imamo sheep, cow, pig, chicken, pumpkin seeds, melon, oak sapling samo 1, grass block 2, sand 16, dirt 48, seeds 10, lava bucket 1 i ice 1. Pa ajmo da uzmemo melon. I pretvorimo melon u melon sides. Znači ako pa je melon, ne znam, ne znam, pumpkin sides, stvarno nećemo to sada vratimo gore. Prvo što idemo napraviti je ovo, algemen drvo. A da, možemo da ovdje uzeti. Sada ovo pretvorimo ovako. Ovdje još jedan. I ovdje ovako, i ovdje ovako. Svrtek jedan. Idemo ćemo da ovdje malo, ajde ne veze. Koliko je falilo da padnem, ljudi. Ovo nije zdravo. Koliko je falilo da mi propadnemo. Ima li koga vani? Iskreno, bojim se. Zato što u svakome pojavi na početku Enderman. Ja se malo plašim Endermana. Ajde vidimo da li će to raditi. Pravi mi u pola, ali ne veze, ajde. 1, 2, 3, treba će nam makar 10 komada. Ajmo uzet ćemo 10. I svaku epizodu ćemo raditi po 2 zadatka. Sad ne znam da li da ubacim Happy Wheels ili ovaj, ali vidit ćemo. Ja sam padio u lavu. Agaj. Ajde, 6, 7, 8, 9. Nema lav, tako. Evo ga 10. Ja rekao, čovječe, rekao, šta je sad? Kako sam se prepao? Evo ovako ćemo. Ne! Au! Trebamo još kopiti, ko ludi. Znači 3 gore, 3 vamo, 3 dole i znači 9 komada nam treba. 4. Ok, evo izlazi mjesec polako. Jao, brace. Šta je ovo? Aj, brate, je li moguće da nemam? Ajmo, ćemo se vidimo. Nema. Au. Ništa, morat ćemo na peaceful i izdale fino. Ono vodu. Šta je ovo dole? A dobro, šišmišara koja je ovdje. Ajmo, gore. I ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Hvala što ste pogledali ovaj video. Like, share, komentar, subscribe naravno. Ako želite još ove epizode Sky House-a, bacite dole komentar. Ako ne želite, ako vam se ne sviđa, recite nećemo.
ajde radi igra preživljavanje i sve poštujem. Dakle, samo recite, hoćete, nećete, šta je ovo, invalid nek, vidim samo da ima koga dole. Nema nikoga i ljudi, znači to je to za ovu epizodu, hvala za gledanje ovog videa, vidimo se u sljedećoj epizodi Sky House.